بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اعلم رحمك الله الأصول الثلاثة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي الامساسوي هجريا باكله اني كمناني اني بيناني اني سبا شهر سفر من هجرة سانكالو فلانا بيسويني وتن ورونادي ميلادي نصارو جاتي بافولا اني مغاني كله سانكالو كونونتونا بيسويني وتاني سباناي. ambe dawda bugu masjid razaqu ambo kono kitabu min bambolo minye salasatu al usul ko lesri saba. nin kitabu muhammadu ibn abdul wahhab, sheikh muhammad ibn abdul wahhab abaka kitabu dilale undela deresu temene an kumana doni a yɛrɛ kan. bon nin kitabu min filɛ nin ye salasatu usul, dɔw b'a fɔ usulu salasa, mais kitabu min filan bolo n'an b'a fɛ ka sarahu o ye salasatu usulu de, parce que a ka kitabu wɛrɛ bɛ usulu salas ani nin tɛ kelen ye. usulu salasa ani salasatu usulu kitabu keleunte, mais akacha togo fula imbe mogo bu fo nin kitabu keleina way nyagambi de togo la sino nin togo e salasatu usul ani usulu salasa inte kelenya. usulu salasa ayo fana ya damana kitabu de ko surunya puru ubo la kala demisenu la ani minye salasatu usulu te kelenya. nin kitabu min fule ninye minye saudia ahli sunna wal jamaa salafia saudia nin kitabu uba kala demisenu la uba kala misiru la fo mo be kan nin kitabu kala ubennin kitabu durusi rede kalandenw ubo nyamaro kannin kitabu durusi uba la kala demisenu la kala kala misiri mogo la fo beka kitabu indo. bas kitabu lesiri saba min be kitabu in kono nabe kuma lesiri saba min ka silamiya beye o lesiri saba de, silamiya beye o lesiri saba de. nambe bo kitabu inna ni ala sonna mo benado kisa silamiya imbe o lesri sabainde abaki ka kuma minka o lesri sabayin folo munye folo tauhidi. kitabu imbe na kuma tauhidi de ka, kitabu imbe na kuma lesri sabaminka ewa akelen kele nyame mo late kafo wati wasa fo ika kala de hari na kera don kelen da ka soro ika kala ka delila do ala, parce que lesri saba in kure munye mogo be nyinen kan ni lesri saba de la kaburu kono. kitabu be na kuma lesri saba min ka
kaburu ñininkali be o sabade ka ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka ñininkali be ke nin sabade ka ka fu ñume mugolate ka do kaburu kono ka soro hari donkele ima kala ka delila do ala ite se ka jaabi comme an bena fo cogo min sanan ka do ala lesili sabayi Usman ibn Affan dondola Usman ibn Affan ciden ko ma darra Usman ba'da al-yawm ma fala akoni bi temenen ko fe dondola Usman ibn Affan ayekele bolo de deme kan nafulo chamambo ciden ko bi temenen ko fe ni Usman ay fe ngo fenke ala ta toro mais Usman ibn Affan ni asi a jora kaburu kunna aye kaburu konona laje abe kasi fo bombo sibe nyigi ukama Usmana munna ebe ninke tazkuru li jannata wan nara wala tabuki wa tabuku min haja uko ebe arjanna ko fanye wakati be ibe tasuma ko fanye wakati be ite kasi minke ebe kasi nindela ka kaburu ye ebe kasi nindela ebe arjanna fanye wakati be ibe tasuma fo ite kasi me ebe kasi nindela qala Usman ko inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna al-qabra awwal manazil al-akhirah Usman ko ciden ko kaburu ye de lagara sofolo ye hada madembro fa inna za minhu fama ba'dahu aysharu minhu ciden ko ni mugo min kisra kaburu konona la min be kaburu kofe o kan nugo kateme kaburu konona inka wa illam yanzu minhu fama ba'dahu asaddu minhu min nima kishi kaburu konona na min be kaburu kofe iba soro ka jugu kateme kaburu kononaka iba soro ka gele kateme kaburu kononaka wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dondola cide mire ko ma ra'aytu manzara qattu illa wal qabru afja minhu ciden ko alema yefenye abada min nabi hada maden jatige ka kaburu bo ko alema delika yefenye ni ya ye nabi jatige ka kaburu bo balmo kaburu nimbe o kaburu kono nan no ya ima kanya ema ninke ta humbena kuma uludeka ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka barai ibn ajibi ka hadisa jannana ako hada maden fule mu'mini silama nyuma na anya do kaburu kono anyan kodi abanka samaranno kamme kata malikiya fula bena dugukolo malikiya fana fura atilo be ulu fana kanna ube dugukolo fara kanama ni malikiya fula inanama ube suyi muli kasigi kaburu kono iba nyininka ma rabbuka na ya soro lin lesiri saba min bena kala ayu kala jiya kono unu delilan ku do ka barake nuye nu ko ma rabbuka aba fo rabbi allah ntigi alade nu ko ma dinuka aba fo dinu al-islam ngaddina islamiyya de nu ko ma maja taqulu fi haja ar-rajul alladhi buisa fikum na ya soro yennin dalila sabayin kala inu donna kaburu kono iba fo nu ko nin ce min cira awma ebe mundo ka kibaryala iba fo ala ka jondo ala ka cirendo awa ala ba fon kam malikewuma nka jo weleli kila dobe weleli kire sanfe nka jonye tinya fo aye arijanna dilaw fense akoro aka wonu bo ana kari janna soni nyogonce akari janna nema kanama nin kera nin joyin bafo Allahu rabbi aqumsa
aba fon tigala jiya wuli nkata arjanna kono tanka nema min benama ka to cogola aka bara nyuma fana beke komi ce kamale nyuma ce nyindo kana ka faraka kaburu kono aba fon nete edo de ye cogo kanyi nyeda kanyi noro lendo aba fon ha jiya koni tumbe bara nyuma mununke ika bara nyuma udene ala kan nin kanye na yasuru nin dilla sabakala na iu delila do me ciden ko na yasuru min be kaburu kono nye min do kaburu kono kafiri de do ube munafiki de do malikiya fulay bena wuli kasigi nu ko ma rabbuka ayasuru ni delila saba ni lesiri saba min fule ama nunun kala ale mu delila do ama barake nuye aye mogo me ubu fodoro ubu ke ale fona ba fo mogo nofa ubu ke mogo nofe mamu kala ku ka delila do nu ko ma rabbuka wa fo ha Allah ba fo ladiri na chogo do la ha hi la adri ubafo uma dinuka abafo ha la adri ma nabiyuka ha la adri ha inkore munye parce que dinya kono nu yu nyinin ka fendo la tumbi hakili la yinyina na ite ake ko ibe mira la wala apana kuma ya me dinya kono mugo la ba ke mugo no fe mamu kala ku derila do aba yire ke komi ka miri ka fo mi atese ka fo Allah baba fontado kuntu aqul kama yaqulu an-nas hada madun to tumba fo cigami ne fana tumba fo cigola imai tanka ma kala ka delila do amase ka fo wodi to don ke ba ko ni lesiri saba taglidu ten nun tanyede mogo ben ni fonka fu no fete o ba ken ka fu ke no fete tanki ma kala hari don kele ka delila kelendo ala atese ka jabide kuntu aqul kama yaqulu an-nas mogo mu kala kudo e ba fo kaburu kono de ko mogo tumba fo cogo mi fana tumba fo cogo la o de ya to utumbe ni kitabu lakala demisenu la uba lakala misiri mogo la uba lakala mogo bela fo beka delila donni na parce que bebe sa ni donna kaburu kono ina se ka jami ni ale deserate malikaw ba fo ma la talaita wala daraita ema kala jinya nyini ema barake na jinya kono ema kala ka nyedo jinya kono e ba fo aunde ma ya ko eta do kiden ko summa yadribuhu bi mitriqatin min hadidi bayna ujnayhi fayashihu shayhatan yasmahu kullu shay illa shaghalin kiden ko ni desera ka jabudi malikiya fulan nege fi marato de bu bolo ibu nege fi marato nke ki gosi tilo fulani nyogonche ibe kulo kana jinya damfen be ba me fo jinane hadamade Allahu akbar ube kaburu sereila fo ka galagan ube do nyogonna wolele kala be wolele ke sanfe nka jonye galon tige aye jahannaba tasuma fen sakoro aka janga kata bo ani jahannaba ce janga kata in ka soro ka kaburu kono abafu allahumma la taqu musa ntigala kana jiya wulide parce que la jaba min fula ale ma kaburu kono bo do kaba min bo ko fe ka jugunay ale ba fo jiya kana wulide abibu min kalama cedo benama aye cugu ka jugu acce ka jugu kosobe abafo eye mu fe suguye inye daw manyide inye daw ce ka jugu de abafo itumbe ika bara jugu munun ke jiya kono de ne de daw ne de ka bara jugu nye donc mbalma kaburu kono na fulen ninde nin le siri saba ulu de be fo akono bon munna doni ke bahaw ukachaya kanin kitabu suwaje no tumba lakala demisenu la ani utumba lakala makrobaw la uba lakala misiru la parce que akasuru comme bena nindo na fawjani reka muqaddima lamba fo donc doni nyini chogo
doni ñini cogo kalanden bal adamina kitabi fitinu de la folo sani kata kumba bana kalanden ba mina adamina kitabu fitinu de la folo sani kata kitabu bamuma wode ya to doni kibaw yennin kitabu suganti na kalan kacha ubolo nube bela kalala pasiga akasuru akalali kanogo adurusiri kanogo wode ya to ba adamina la kele fulanna lesiri saba hada madembe nyinin ka ko saba minna kaburu kono kitabu be kuma ode ka ode ya to fulana nin kitabu sugantira uba lakala kosobe mogola udallaka don ke ba don nyinin ka Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu nuno kitabu dirale nuno no ba fe kakala an kata teritu chogo jumanna ako Muhammad ibn Wahhab ka kitabu na ba fe ko lakala folo قواعد الأربع أكا كتابو دبو قواعد الأربع وفلو دي كانكا كلا ثم الوصول الثلاثة مودفو نكو دوبا فنين كتابي وصول الثلاثة مي أتغو حقيقة ثلاثة أصول وكو فنين كتابو ثم فضل الإسلام وكو فأي كتابو دو دلا وبافو أما كو فضل الإسلام كو سلامية كفاسمانتيا ثم أصول الإيمان وكفى يكتابو دو دلا وبافو أما كو أصول الإيمان يبو فنكلا ثم التوحيد وكفى كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات وكفى كتابو دو وبافو كشف الشبهات وآخرها مسائل الجاهلية أبو اللبانكي أكا كتابو دو كو مسائل الجاهلية Saudia ewa kalanyoro wala nuka misiru la uga kitabu nunun teritigu ninchogodelo do be masailu jahiliya mbila kasifu subuhati nye do be masailu jahiliya de bila kasifu subuhati nye ka kasifu subuhati ke labanye me do be kasifu subuhatu bila masailu jahiliya nye muqaddamatu sarhu fawjani tabe mimbulambe dola do ambe mo la dunya folo neka kitabu sarahu chogo tawsiri do ambe riyadula ibasoro mbe karamo do ka kitabu kerekere obin koro me ibasoro nka kuma beta kono nka kuma famba beke kitabu mimbin koro me ibasoro dersu kono na mbese ka kuma udofo ate kitabu in kono nyo bahasu kobo do ke ba woro ka kuma wala tanke nyado nafa bala abe komi fawjani kasarahu drone mo drolaje misali la useminu kasarahu be mbasika olaje minye salihu ibn al-aziz ala sheikhu ibasura kasarahu be nya muraja donc mbadon ukakuma minye nafa yembese ka fodirisi kuno hari nate fawjani tala mo ko famu parce que kitabu bese ka ku koron men nebe kuma do fo uluta ya kono asugu yo ode de bahasuke masaila kolo don ke bawo ye mingiriya mbofo hari na make fawjani tai ube nye bahasu min kenye na fami nye don ke ba min ka kuma la nin kitabu sarhulila mbofo hari na te fawjani tala fawjani ko alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ninya kan muqaddimah ko tanube ala ye danfem bella mo baga ko ala ka tanuli ani ala ka kishi ko abin nabi nyumaka minye muhammad ana ka dunke wana ka shebo ko abbe ako badu ninta menen ko fe fa bayna aydina hadhihi risalati ko ni letri o fule ambolo koro risalatu salasatul usul kom min yelesri saba kal lesri saba o bel letri min kono wa hiya irsalatun jalilatu kon ni yelletri nyumambaye mughtasaratu min kasru ni nye irisala nyumaye mbaye min kasru muayyidatu bil adillati min al kitabi min kitabillahi wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kitabu
ko a sembentiyalen don a demelen don ni dalila de ka bɔ ala ka kitabu la ni ciden ka sunna kitabu fɛn o fɛn bɛ a kɔnɔ a b'a bɛ sembentiya ni dalila de ala ka kitabu la ni ciden ka sunna wa hadhihi risalatu fi asli azim min usul al-islam wa huwa al-aqida ako ni lettre min filɛ ni kitabu min filɛ nin ye ko a bɛ lesiri belebeleba dɔ de kan silamiya ka lesiri belebeleba dɔ de kan min ye aqida ye wa kana ulama'u ako dɔnnikɛbagaw tun kɛra yahtamuna bi hadhihi al-mukhtasarati wa yuallifunaha ko dɔnnikɛbagaw tun kɛra ku u bɛ hamini ni kitabu suru ɲɔgɔnna ye ku walahi dɔnnikɛbagaw tun bɛ hamini ni kitabu surumaw ɲɔgɔnna ye ku walahi ويتعبون على اختصارها وتهذيبها وبو يرسل كسرنا كوني ثم يحفظونها لطلبتهم وكفي أبو لا دروسي وكالان دولا أبو لا دروسي وكالان دولا لتبغى أصول عندهم وجغيرة عندهم pour أناتو بولو لسليه أنا لا تو بولو لا سغولي فيني يستفيدون منها ويفيدون منها نوب فايدا يننوي نوبو يرن نفناي والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم أقول قدامنا من كتاب سرما وما كن من دي لسرية دوني يننا وبرو قدامنا نيبا في كالان دامنا كتاب سرما ولا كو أودي بكم سيباسيما كالان ينناي فطالب العلم يبدأ بالتعليم شيئا فشيئا أكو دوني نيني نفل دي إبه دوني نيني كتا دوني دي يأخذ من مبدأ العلم وأصوله ويتدرج فيه نيبه دوني دامنا نا يورو منونا إفانا يكا دوني منا دامنا أو يورو دلا أدامنا نا يورو منونا أني لسير منونا أكو إفانا با دامنا أو دلا كتا يتدرج فيه كتا دوني إتكورتو فهذه المختصرات طريق المتولات كون نين كتاب السرما منوفل نيده كون نونون دي سراي كتا كتاب جانونما نيبا في كتا كتاب جانونما سراي كتاب السرما ونده يبا دامنا ولودلا لا يمكن أن تفهم المتولات إلا بعد فهم المختصرات ko ite sika kitabu baw kitabu munu kaja ko ute sika wono famu abada fo ika kitabu suruma nunu de famu folo nima damina kitabu fitinu de la ko nu de famu folo ko ite sika belebele ban nunu famu wa tadarruju minha sayyan fa sayya ibeta doni de kitabu suruma nununa walihaja qalu fi ma qawlihi ta'ala ninde koso uko alaka kuma manala walakin kunu arrabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ni ayat tawsirin doni kibago ko inna rabbaniyina hum alladhina yabda'una bi shighari masail alilm qabla kibarihi ni ayat tawsiri la tawsir kilaw ko ulama rabbani ko doni kibago sugu munundo ko ulude do nube doni lakala mogola kuba damina doni fitinu de la folo masaila fitinu de la folo kumbabanye uba damina fitinu de la kumbabanye yurabbuna anfusahum wa tullabuhum ibtida'a min al-masail al-shaghira ila masail al-kabirat ko ubu yere lamo folo anu ka kalandew ka damina masaila fitinuna kata masaila kumbabawma wa haja sayyi tabi'i akon ninye fenye nimbe hada maden dan chogola li anna kull al ashiya'i tabda min usuliha wa asasatiha ko fengo fembe abe damina lesiri de la folo ana sipasima summa takbar wa tu'adam ba'da zalika o ko fi abe bonya o ko fe famal ladina yahjumu ala al ilm famal ladhi yahzumu ala ilmu hujuma min alahu ako men mo min ba yireta ka yire fili doni ka katata sanfe fa haja yati ab wala yahsul ala shay
nin tigila mo be sege kala nyinina me ate doni si soro nin bi yere tade kati yere fili kitabu jamunun de kani kitabu baw ka folo kasorima damina fitinula ko eba atigi ba yere sege ko ate foy soro fana بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يشير مع الطريق الشهيه والانتجاه السليم أكو كسر نمو من دامنا لسرولا كتا دوني كو أتغلا مغو أدي باكي كتاما سرا سهلنكا كو أتغلا مغو دي بي نيسي يورو لا نيسي يورو من تلالينو إكا دامنا دوغما كتا أكو أيو مثاليات دوفو kafo hada made mana sani ikata fenna min kan nafatika ubi min kan nafaka dogoika adamina fende la folo min kan nafabika ayo misali yake munye ko niya ya ala masamin korta leno ako yashalunaka anil hillati qul hiya mawaqitu linnas والحج وليس البر أن تاتوا البيوت من جهورها ولكن البر من تغى وآتوا البيوت من أبوابها akon ni aya fule seybaw nana de ka cide nyinin ka kalo kola ko munna kalo na be bo aba damina fitini o ko fe be kumbaba fo abe dafa o ko fe abe laba ka sage fitini yala o kunye munye cide maso ko jabu oka pasko na fatuka amu jabu oka cide nyu jabi de kul hiya mawaqitu linnas ala ko cide ko jabide kalo cogo min fulani nye kalo kunye de ka wakati de ira mogola ani hiju wakati ne minye na be bo fitini do abena kumbaba kadafa o fa bena ke fitini cide ma ujabi ola parce que on nafa tuka ube hari na nafa buka kadro o kan nafa be minna o ye kalo yire ala ye kalo yire dila min kama wakatu ira mogola hijo wakati sun wakati o kan nafa bo odela cidenyo ode fuye ala ko ciden ku ujabi odela donc wala hada made ni ba adamina fendela min bi nafa o ka bato be dola cogomi anu ka barake nyonya be dola cogomi ani ka few lajali be dola cogomi wa ghayr zalika luna nyogona cide nyu la dunya odela pasuku nafa bodela farisadahum ila fawahid al-ahillati cide nyu kanda kubila sira kalun nafa minya yode fuye wala yuzibuhum an suwalihim an haqiqat al-ahillati me wulu ye cide nyinen ka kalo yere haqiqa minamu nyinen ka wala li'annahu laysa lahu fi zalika fa'idatu parce que nafatu bolo wala وليوجههم إلى ما ينبغي أن يشال عنه أن تشيدن يولاتله كن يشير لا وكان ينكلك من نفابوكا وهو أبواب العلم لا جهور العلم تشيدن يبلا سرالي دوفو يفنا بلا سرالوني ما ينبغي أن يشال عنه نو كانك ينكلك منا كن نو بنا وكان دوني نو بدوني كلا وكان نداده ukanata doni tani kofelai ni be doni nyine anyine ni nani dade me kanata doni ta kofe wal masailu fuduliyya allati la yahtazuna ilayha ani masaila munu minniti hatagiya katuma wa in hatazu ilayha fa hiya hajatun qalila harina hatagira katuma haju min kadro bo cidenye mo bilasira ukana wonyogonake unafa be minna ukode nyenenka donc hada maden ni be doni nyine anyini ika damina fitinu de la ode ya to nyafo nko karamugo chama ube kalande kalaninde la folo ka demisenu kalala ka misirimo kalala pour doni kata sanfe doni ani doni ke ba yafo nkombe kuma kitabu weroka minyi Salih ibn Abdulaziz ala sheikhu akoy ibn Shihabi Juhri ko mana pour doni kata duguma kata ako qala ada fo kitabu duma kono fi kitabil jami qala man rama li ilman jumlatan jahaba anhu jumlatan koni mo minyi yere fili doni ka ko e kata yoro kele de gorobalida
ko a bɛɛ bɛ taa k'i to i t'i yɛrɛ fili dɔɔni kare ko i b'a ta ni sanfɛla ye dɛ i b'ale ta ka taa dɔɔni dɔɔni de wa innama yutlabu al-ilmu ala marri al-ayami wal layali i bɛ dɔɔni ɲini ka taa de tilew bɛ tɛmɛ ka taa cogo min suw bɛ tɛmɛ ka taa cogo min i bɛ dɔɔni ɲini dɔɔni ka taa de n'i ko don kelen ka dɔɔni sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa ka i to don kelen i bɛ taa dɔɔni ɲinini la dɔɔni de et puis hadamaden kana décourager dɔɔni ɲini la k'a fɔ ne b'a kɛ ka ɲini n t'a kɛ ka fɛn dɔ ayi a b'o misaliya fana kɛ Khatibul Baghdadi a y'a nata ka kitabu dɔ kɔnɔ fi kitabil jami' akhlaqi rawin wa adabi sami an Fadla ibn Sa'id ibn Salame cɛ dɔ de don ale ye kalan de damina ko ale bɛ dɔɔni ɲini a ye dɔɔni ɲini a dɛsɛra ka foyi dɔn a jiginna a kɔnɔ sisan ne bɛ lahala min na ne tɛ se ka kalan dɔn n ka kalan bila pewu o miiru nana la parce que a ye kalan kɛ a hakili gɛrɛyara a dɛsɛra ka foyi dɔn a ko sisan ne b'a dabila mais o ŋaniya min nana la a wulila b'a kɛ ka taama a nana tɛmɛ kulu kan kulu in ji dɔ de bɛ tɔnni ka bɔ kulu sanfɛ kulu fitini dɔ fana bɛ duguma du in bɛna tɔnni o kan ji min bɔ sanfɛ ka na tɔnni kulu fitini kan ji in bɛ tɔnni min kɛ a ye wo bɔ kulu fitini na a ye wo bɔ a la a jɔra k'o lajɛ a ko nin ji n'a ka nɔgɔya tant que a bɛ nin kan wagati bɛɛ a bɛ tɔnni nin kan fule ka nɔ bɔ a la ka wo bɔ a la ni ne fana nin kulu ni ne ka hakili giriyara cogo o cogo ne ka hakili in tɛ nin kulu bɔ giriya la ji in fana ka nɔgɔ cogo o cogo dɔɔni in fana nɔgɔyalen de komi ji nin ji ye nɔ to kulu in na cogo min dɛ awa ni ne fana ye dɔɔni in kalan a bɛ don ka dusuku kɔnɔ a y'a ɲɛsin kalan ma k'a ta kɛ a kɛra dɔɔni kɛbagaba ye Sibawi nahaw dɔɔni kɛbagaba ye Sibawi ale fana ta a tun ye nahaw damina ko a b'a kalan hakili gɛlɛyara dɛsɛra la a y'a bila a ma se ka foyi faamu don dɔ la a fana taara a sigilen a ɲɛ bɛ dingiɲɛ la dingiɲɛ b'a kɛ ka yɛlɛ kogo la ni dingiɲɛ yɛlɛla kogo la n'a sera camancɛ la dɔrɔn a bɛ bin dingiɲɛ in bɛ sagi ka yɛlɛ n'a sera camancɛ la a bɛ bin a sigilen b'a kɛ ka lajɛ sen dɔ la dingiɲɛ in ye yɛlɛli damina k'a yɛlɛ fo ka taa kogo sanfɛ ko nin y'a yɛrɛ jija cogo min dɛ fo a ye kogo sanfɛla sɔrɔ ni ne fana ye n jija kalan in na n b'a sɔrɔ a y'a ɲɛsin kalan ma a fana kɛra nahaw kalanbaga ŋana ye donc dɔɔni ka taa dɔɔni a taa dɔɔni kana décourager n'i b'a ka taa dɔɔni a labanna cogo o cogo i bɛna faamu sɔrɔ ka dɔɔni sɔrɔ o kɔfɛ قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب أكو على كهنالا كو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدى رحمه الله هذه رسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل أين كتاب الدامنا بسم الله كألك كتاب الله دقى فإن أول ما يغو عليه بصرك في المصحف وقبل كل شيء وقبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم ني قرآن دايلة قرآن دامنا إنيا بي آية فل منك سني إكادو سورة لا وهي بسم الله الرحمن الرحيم على يركا كتاب القرآن الدامنا ناني بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الوهاب يود الله دغه afana ya ka kitabu damina nayi ani cidon ko kullu amru jibali lam yabda bihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtaru cidon ko koko ni ko badedo ni ba damina
nima damina bismillahir rahim ko oye ko barikat bolenya ko ye ko min ko tigeleno ko barika boleno donc cheikh aya a qur'ana de ladege tele fulanna cide sallallahu alaihi wasallam ya cide ladege wa kadhalika annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubuha fi awwal rasailihi حينما يكتب إلى الأمراء والرشاء وإلى من في أقطار الأرض أو تشيرين يرتم بنين دكي أتم بسم الله الرحمن الرحيم سبه أكل لترو دامنالا نابل لترو سبه كتا ووا نيموما الأمراء غوفرنيرو وبي نيمو أني جنيا فانتناني به نابل لتري كتا مغمما يدعوهم إلى الإسلام نابولك كان شلام ياما يبدو كتابته بسم الله الرحمن الرحيم شيرين فنتم باكاليترو دامنا بسم الله الرحمن الرحيم دي وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم أو شيرين تنبي أكبروا أككموا نابو دامنا بسم الله الرحمن الرحيم مما يدل على أن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيدين يرنا بكم دامنا ودا ببرو دامنا أبا دامنا بسم الله الرحمن الرحيم كايرانا وبدل لدى إيرانا كو هذا مدين نبي كو من دامنا إكا دامنا بسم الله الرحمن الرحيم كو أي سنة دي كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة السبع بدا كتابه بسم الله الرحمن الرحيم سليمان فنا على كتيده على كنبي نما تمامي أفنا تنبا كاللتري سبي كتاب بلغيشما أيا دامنا ني بسم الله الرحمن الرحيم أيود سبي لتري على يريكو قال الله تعالى للسانها على يافو مسوين نينكا قالت يا أيها الملو مسوين كو جماعة إني ألقي إلي كتاب كريم لتري دو بلا لكنا نيما لتري من كبو كسبه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا عليا واتوني مسلمين سورة النمل كنو دونك النبي الله سليمان فنا أتنبل لتري من سبه كتاب بالقسمة أفنا يا دامنني بسم الله الرحمن الرحيم ولا أكاكا ni hada maden ni be ka koko damina ni ko min hamina kode ube be kitabu do walahi kitabu min ni hammi bala baleri bala ani letri de ni ba fe kachi adamina ni bismillahir rahmanir rahim bo cire sallallahu alaihi wasallam min yo kutubaw abe wulu damina bilhamdulillah ba fu hamdala abe kutubaw damina ni bilhamdala نابل ليسرو دامنا ليترو بي دامنا بسم الله الرحمن الرحيم وتني تيدن كتابول ولا حاجه فالذي لا يبدو مؤلفاتهم ورسائلهم فالذين اكون نينك مغمنو نوتوكا كتاب ولا هلو نوتو دامنا بسم الله الرحمن الرحيم وتوكا ليترو دامنا بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنه النبويه نونون تغلا مو يتيدن كسنة توي ولإقتداء بكتاب الله عز وجل أنيك ألكا أو كتابون كل دغ ويو توي وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة أكون من بك سببه مغم بك كتاب والله إما بسم الله إما دامنا بسم الله الرحمن الرحيم مغم يلتري سبب ikan letri do dila dinaka ima damina ni bismillahir rahmanir rahim utigi sunnato e obeke sababu e ka barka botugu ka kitabula obeke sababu e fana ko nafa ko ka kitabun nafa katana e ka nafa bola walaysa fiha faida kitabun beshaka ke faida tala nafa tala liannaha ija qallat min bismillahir rahmanir rahim fa innaha manzu'atul faida parce que ni kitabu dilala letri dilala bismillahir rahmanir rahim maye ala amadamina no ye o beke letri o beke kitabu mi ni ala ben nafa sama kabwala nafate ya ala nafa be sama kabwala munna tanke we bismillahir rahmanir toy
wa innama tarakuha li annaha sunnatu parce que munya to uye bismillahir rahmanir toy bismillahir rahim ye sunna de o de ya to uya toy wa hum yanfiruna min sunnati mo munum be nun ko suku ke uye bismillahir rahmanir toy uya toy mun kama ko parce que sunna de do ulu be boli sunna de ne wa yakhluduna man yanfiru min sunnati aw yakhluduna man yanfiru min sunnati ube ubake kam mo de ladde mo min ba boli sunna nya fayambaghi tanabbuhu li misli haja akon mo ki janto ni nunna nyogona la I janto ni na nyogona la muallafatu do kitabu do ni ba damina bismillahir rahmanir rahim ni be risala do dila dina ka damina naye bismillahir rahmanir rahim ko e munye ali isti'anatu bi ismillah mana ni ko bismillahir rahmanir rahim ko do ambe de men nyini alafe nin kitabu in kalalila nin kitabun kalambe de men yana alafe nin kitabun kalalila fa khawnu bismillah jarun wa majrurun ko jarun wa majrurun min ful muta'allaq bi mahdufi taqdiruhu asta'inu akorde ni ko bismillah akorde mana asta'inu bi ismillah nde de men ni alaka toye masam min neman labolen tige abu tabi ubin bake kin kan kalan damina ubin bake kan nin kitabu damina bi bismillahir rahmanir rahim ni bismillahir rahmanir rahim tabarruka biha ni be barika ni na foliye wasti'anatu billahi azza wa jalla anni be demenin ala fe masam min ka bakoro talendo fahiya matlun azimun lil kalami wa lil kutubi wa rasail akon ni nye damina bele bade ni be kuma damina ni be kitabu damina ni be letru damina fal insan yasta'inu billahi fi bidayatiha wa yatabarraku bi ismihi subhanahu wa ta'ala donc hada made ibe de men ni ala togoye ni be ka komin damina ani ka barika ni ala togo foliye masami ni seniya bala masami kabo بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعلم إرحمك الله رحمك الله شيخ محمد بن عبد الوهاب كوي كادو على كيهنا نيمفنا به شيخ محمد بن عبد الوهاب كتابولا نيمبا كهنا يرا واتومبا كداوا منا أبي هنا كلاندونا أبي هنا مانتونا ni ale bi la kala ubi ale ba fe ka kuma do fiye abe do de kiye koy kaado ala kila hinna nimbe hinna yira ani akadawa ke to nyuma kala ndewna ani jamala abe do de kiye bon ilim doni femmi nye folo watawu bolombe kitabu men kono idraku shay'in ala ma huwa alayhi idrakan zajima doni e femminye ka fendo abella halam min ka kado o la halaka ni dantigelen bala uba funni de madoni wa maratibul idraki shittu ka fen fana do abella hala woro de ka al awwalu al ilmu folo uba fu ma ko doni wa hiya idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jajima okore munye misali la sa ni mogo yi nyinin ka sisa nin talfoni sugu jumaye iko samsini iya do abella halamina ko fo yiwo mado samsini fi mado be jemado ni samsini jemado ko ni samsini jemay uba fo wode ma ka samsini fane samsini jemade uba fo wode ma ko idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jajima ni sugu uba fo ninde makodoni
ka fendo la halala abella halal min yere ka haqiqa iddan tigilen ba ka fana kunni ninde to ko doni fulano ba foma al jahlul basit wa huwa adamul idraku bil kulliyya jahlul basit yemunye ni eyiwe enyini kamina ita do few yerede iko ntenindo ba fo ninde mako jahal al basit ntenindo ite mindo few yere jahal al basit yoye asali satu sabana ubafu al jahal al murakkab huwa idraku shay ala wajhi yukhalifu ma huwa alayhi kafindo la halakati la halaminka ubafu ninde ma jahalul murakkab mana ete fendo imidade fana misali la ambe kalo jumana safarutia iko karasa ambe kalo minna iko saliba kalo ninde te ko jahalul murakkab kafindo la halakati la halaminka itado ima fontado itarafo la halaka fanatella halaminka ubafo ninde mako jahalul murakkab arabi'atu nanina alwahamu don ke ba ubafo ma wahamu ibe haraye don ke ba ka kitabula karamogo dobe kuma dofo ube abe ewa hadisa mafula chogo dela ubafo haja wahamu min arawi wahamu kore munye huwa idraku shay ما احتمالي ضد الراجي ikafendo la halaka kasoro la hala werebe abode ka ode ka giriyalende ya famu chokomi kafendo famu kafendo fo la hala doka kasoro la hala werebe minni ka fo chokote kelenye ko yimfana be o la hala de ka giri ko yimbo la hala de ka kateme ka fotaka ubafu ninde mako wahamu abe hari sama fula bagu soro alqamisatu duruna asakku ubafu mako shika wa huwa idraku shay ma ihtimal musawi eka fendo ka fonni ninde me isikale mbala yala ni ya fo chogomi abo chogo de la uba be chogo were de la ube kera kelenya bolo ubafu ninde masakku yala min telefoni samsini do wa ube nokia do asir Hiroshima griya yibolo ibafu ninde mashika Hiroshima griya yibolo unko ninde makoshika ninde durunai asadu satu worona ajannu ibafu bisikiya huwa idraku shay ma diddi marjuhu jannu yemunye eka fem bisikiya chogoya dola kasoro togo ya werebe abode ka ode ka giri kateme tayinka ubafu nimma jannu donc idraku aben nilla hala worodera bo nyafo togo me aben nunu soro bunu seminu kasarahu indela aben nunu soro bunu seminu kasarahu dela donc minye cheikh sal fawzan ko qawluhu a'lam kalimatu tushiru ila al-ihtimam bil mawdu' akonni shay'un ko ikado kunnin kalima bayira kafo maudu min bena foye ko min bena foye ko bado ko min bena foye ko hamilendo fa iza qala a'lam famanahu anna al-amra alladhi sayulqihi alayka amru muhim nu ko karsa ado ninnin kalima foriye ado ikado kuma min bena foye kuma bado ke jantola kuma hamilende do ninnin foriye فهذه كلمة تدل على أهمية الموضوع الذي يبدأ بها فيه من كلمة نافور يدرو أبا يراد كوكو بنا فوي كومي حملين دو كوسوبي أحملين دو كوسوبي ومانا أعلم في الأمر من العلم أكو كافو أعلم ko min do nyamariya kandino i nyamariya lani ko do de i nyamarani munye anta alam wal ilmu huwa idraku shay ala ma huwa alayhi ko min yafo seminu tala forola chogome ako doni ye munye ika fendo la halaka billa halaminka fil waqi ika fendo la halaka billa halaminka aw tasawwuru sayyi ala tabaqi al waqi
ube ka fendo jate mina abella hala minna doro ka jate minoka wa idraku shay'i على خلاف ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على خلاف الواقع فهو الجهل كفين كأميري تقويا دولا كادو تقويا دولا تلا هلم منك نيا كي تقويا وبافو دي مكو جهل وهو ضد العلم ويدوني تنادي ناكو قول ارحمك الله هذا الدعاء لطالب العلم ناكو ko ala kila hinna kon ni nyeddu awde kalandenye fa shaykhu yadu li talib ilm bi an yarhamahumullah kon ni nye shaykhu ye muhammad ibn abdul wahhab abed du'a ke kalandew nyede ko ala ku hinna wa yulqi alaihim rahmatahu abaka ala kal aka hinna aka bila uka subhanahu wa ta'ala fa haja fihi talattuf min al muallim bil mutaallim kon ni nye hinna ye kabo karamogo fe kataka kalandema wa annahu yabda bil kalam tayyib wa du'a salih ko abe kanna be kuma kalandenye abaka kuma damina kalandenye ni kuma nyuma ye ani kadwa nyuma kai hatta yushiru zalika fihi pour okan noto kalandenna wa yaqbal ala muallimihi pour kalanden kan yeshi aka karamogo man ni hakili nyuma ye أما إذا بدأ المعلم بالكلام القاشي من نكرمه نالي أكا كلاندين دامنا نكما يه كما مي نكما كجري كما جالين دو والكلام خير المناسب أي كما من فنفو أمانك دامنا نويه فإنها ينفره وبكلاندين وبالله أبو كرمه مري فالواجب على المعلم ولا من يدعو إلى الله min wajibira karamoka ani mugo be woleleke kata alama wa alaman ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ani mugo be nyamaralike ni nyumay ka mugo fatanya ka bo jugmama min be ka atalattuf mimman yuqatibuhu bid du'ai was sanai alayhi ika hinna ika ko keni lafiyaye ani duwawu ani tanuni wal kalamul layyin ani kuma nugomo فإن هاجة أدعى إلى القبول ودبك السببية كمغو ولي كتيبكما من فوق أبامنا أما المعاند والمكابر فهاجة له كتاب آخر من نمغو من يكنا جلنده بمبانتي يربوني بغا نيبي كموفي وفنانا دمنا كما تقول ده نانكو كما تقول نما من فلن نيكا نيشي مغوما كدوو كاي katanu ka kuma cogo nyuman foye o yede mugo min kala halakani men ni mugo min kera kanna gerede yere bonya baga ona damana kuma cogo werede do alako qur'ana kono wala tujadilu ahla alkitab illa billati hiya ahsan illa alladhina jalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wa ilahuna وإلهكم واحد ونحن له مسلمون alako aye sahido ke munye anyi kuma chogo nyuma minfo ani ka duwawu min ke kalande unye ani nibe mugo min wole ani nibe mugo min nyamarani nyumai ani nibe mugo min fata ka bo jugmama betede kanna gelew do be yere bunya bahu do be ulini kuma chogo min kaka ibode fo alaka kuma koso ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن شاهد يموني إلا الذين جلموا منهم فني مغمون كراتو نيالي كلاوية كتاب الدون كولا دونك ونوكا كما تشوغو وريو دي فوية نيمان تفولو يدي مغم من تكنا جلده مغم من تيربونا بغاية نيبه كمو في نيمان بفو أده من ني مغم كراتو نيالي كلاده كنا جلده يربونا بغاية نيبه kuma ofe wani kuma chogo min kaka ibode kai فالذين جلموا من أهل الكتاب وأهندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن كتاب الدنك منون كراتون يلكلاوية وكان نجليرا ويو يربونا نمو بكما نونو في إتي كما نونو في نكما تشوغو نيومايدي بل يخاطبون بما يرضوهم إبه كما نونو في كما تشوغو دلا منبو بو وكا كان نجليالا كما تشوغو منبو بو كان نجليالا
ibe kumani ode ya to ko ala ko aya were kono ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa mawahum jahannam wa bisal mashir aya were la ko nabi nyuma ako kafiru jihadu ani munafiqun awa ika giryawu kade a giryawu kade awa ubeshigi yoro jahannaba tasmanu labanyiro jugu yara donc ni dele law fora fodde law kabo nyogo nade parce que do be se ka fo aw yere ko ika kuma mogo fe ni kuma cogo nyuma de ikana kuma mogo fe ni kuma cogo ye nin ka jugu betede kuma cogo nyuma be fo mogo minya ba dama mogo do fana be kana gelo fana do be olu fana ni cogo ya min ka min be se ka ke sababu ye ku sage kabu kan galo na ibode ke de donc wodi ya to ko hikima yede ika fen kelen do adonyoro la nogoya kanka ke yoro min nogoya ke me geleya kanka ke yoro min geleya ke o yoro la o do to ko hikima ka fendo ado yoro la akode ya to ko hari aya wore kono tumami alayni aya ko bisal masira ko al munafiquna la yujahiduna bisilahi munafiqun anta yujahiduna bamurede wa inma yujahiduna bil hujjati wal kalam ورد عليهم بالخلجة منافقون أمد أولو جهادون مني كهوجا جوكا بمرتة منافقين كما كوي نمد هوجا جو منافقين أمد منافقين جهادو أمد هوجا دي جواكا نكماين كاردوكا كاردوين فانا غريا كده نمدك سببوه كابو أكا كنا جليالا وتنفيرا للناس عنهم أني ممدك سببوه كمغو بولي كابولا min yi munafiqu ye ube kumu fere ka hoja de joka ka giriyuka nin be ke sababe kulubu yere baga kubu ka munafiqiya la kubu kan galola nin be ke sababu kuma cogo min be ke sababu ka mogo be chare kabula wa qala ta'ala fihim wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha alakum munafiqu ka kibariyala ako cide ma kuma fuye kuma min be do dusukun kono kuma min bu dusukun soko haula'i lahum qitabu qasu nim gosugu kuma cogo kere kelalen de ben nununye li annahum ahlu inadin wa mukabarati parce que nununye kanna gelu dunke de do yere bunya dunke de do wala yuriduna li haqqa bal yuriduna tadlil an-nas nunun te tinyani uba nyini ka hada madon de fili fa haula yuqatabuna bima yaliqu bihim gosugu ube ulu kuma nyogonya minu akakanu yede biriya mogo fili banti abe welele ke kata ka biriyama abake ka mogo fili munafiqu ube jama chela uba fe ka mogo fili ni be arado ke nunun ka masalahate nunun tala abe nunun ta foka geliya de ka giriya ka mimbe ke sababu ka ke bagale ulu yere manube bo kan galoina anu nube bo mogo filila ulino kuma cogo min kaka o de be fuye amma talibul ilm mutarashid min doni nyini na min ba ke ka kanda nyini min ba amma talibul ilm al-mutarashid min be tinya nyini la abe kanda nyini la فهاجا يقاتب بالرفق والرحمة واللطف كالاندمي نا لebe tinyanyini dela kanda nyini dela ni be kumofo ni nogoyai kumofo ni hinnaye alla nyini yode kumo ofeni ewa lutufi ka hinna la kosobe li annahu yuridu li haqqa parce que la be ka tinya de nyini wa yuridu li ilma alebe aske kare wa doni de nyini wal faidata abafi kan nafa de nyini qawlu ilam irhamakallah du'a laka bi rahmati na ko yikado laka hinila ayeddo ke ni hinnade fa ija rahimakallah fa innaka takunu shahida biha fi dunya wal akhirah ni ala hinarila ibe ke mo kunna de jani l'akhirah ija daghalita fi rahmatillah ni donna alaka nema la wa haja du'a min alimin zalili ni duawude na bora doni ke baga nyuman fe wa rajulu salihi ani che nyuman fe yurja lahu alqabul insha Allah nin duawi amba ni minani jigi ni ala sunna
donc abe kon wakati sera donc sarahu cogo min fule ni nyaminya damina me mbena ni sanse kato ka a befote ka korofu kata o ban lame kuma bena kere komi sufela ewa tallaba sufe ntumba ke cogomi tallaba la sufe ntumba ke cogomi ne yere de ba muraja ka bilan kunkolo la ka be korofu awye ni min tarika kitabul laje iba dowye wonni nyaado munun kar ewa foli anafaka doga be kuma janya nan natte muka nafa be min nan nu ulufo donc an bena sarahu ko o cogode la o de nafa be bonya ko sebe inshallah kateme ka kelen fo ko amba korofu katate